سرخط خبرهای مهم. بازدید وکالتداری حقوق انسان یا امبودسمن تاجیک از یک محبس در کشور. حکم 4 سال زندان به تهمینه سمدова، زنی که تقدیم خانه در میتیشی برایش دردی سر شد. و خوشحالی مهاجران در کنسرت آوازخوانی ازبک با اخراج 26 نفر از جمله تاجیکان انجام یافت. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی را با آخرین خبرها از دوشنبه پیشنهادی شما میکنیم. امروز پنجشنبه 2 اکتبر سال 2025 است. دادگاه در روسیه یک زاده تاجیکستان را با اتهام قلابی هنگام گرفتن مبلغ برای خرید منزل زیست به 4 سال زندان محکوم کرد، ولی تا به بلاغت رسیدن فرزندان نابالغش حکم را موقوف گذاشت. تخمینه سمدова تاجیکتبار مادر 8 فرزند ماه ینور امسال همچون شهروند روسیه از جانب حکومت شهر میتیشی ولایت مسکو برای خرید منزل زیست 24 میلیون روبل کمک گرفت. نشر خبری تقدیم منزل زیست از جانب حکومت محلی خشم ملتگرایان روس را به بار آورد و آنها به این قضیه از نظر نژاد پرستی نگاه کردند. دیرتر مقامات روسیه با تقاضای ملتگراها منزل را از تهمینه سمدова و همسرش رمضان رحیموف گرفته آنها را به قلابی متهم کردند. مقامات روس ادعا کردند که سمدова معلومات بر دروغ پیشنهاد کرده معاش شوهرش را کم نشان داده است. نظر این خانواده به حکم هنوز معلوم نیست. بیشتر سازمان‌های حامی حقوق مقامات روسیه را به نژاد پرستی ایبدار می‌کنند و بر این نظرند که اکثر تصمیم‌های آنها در مورد ملت‌های غیر اسلاویانی از این دیدگاه سرچشمه می‌گیرد. تهمینه سمدova 14 سال باز شهروند روسیه بوده، حالا انتظار طفل هشتمش میباشد. وکالتداری حقوق انسان و یا امبودسمن تاجیک برای شناسایی با وضع محبوسان به یک زندان رفته با محبوسان خارجی در علیحدگی صحبت کرده است. دفتر مطبوعات وکالتداری حقوق تاجیک خبر داده است که امید با بازدید روز 24 سپتامبر برای آشنایی با شرایط نگهداری زندانیان و رعایت حقوق آنها از مؤسسه اصلاحی یس سرایست اجرای جزای جنایتی بازدید کرده است. و در این زندان با محبوسان از قرقیزستان و افغانستان و روسیه ملاقات نموده است. در خبرنامه آمده است که برخی از این محبوسان از امبودسمن تاجیک خواستند آنها را به کشورهایشان استرداد کنند. وکالتداری حقوق انسان شرایط نگهداری محکوم شدگان را خوب و مطابق به قانون‌های کشور و سندهای بین المللی خوانده است. قناعتمندی امبودسمن از وضع محبوسان در حالی است که این موضوع بارها مورد نگرانی و انتقاد سازمان‌های حقوقی و کارشناسان قرار گرفته بود. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا در ماه اپریل سال 2024 از حد زیاد بودن زندانی‌ها را در محبس‌های تاجیکستان مشکلی جدی نامیده بود. بنا به این گزارش بعضی از زندانی‌ها هنگام بیماری از دسترسی سریع‌وقتی به یاری طبی محرومند. امبودسمن در گزارش سالانه خود که سال پیش نشر شده بود گفت 350 زندانی مبتلای ویروس نورسایی مسئولیت بدن یا ویچ و بیش از 100 نفر بیماری سیل دارند. او این را یک دشواری در زندان‌های کشور نامیده بود. در زندان‌های تاجیکستان زیاده از 15,000 محبوس ادای جزا می‌کنند. در کراسنویارسک روسیه 26 مهاجر از جمله زاده‌های تاجیکستان را خارج کردند. این همان مهاجرانی بودند که برای تفریح و شادی به کنسرت آوازخوانی ازبک جلال‌الدین احمدعلیف رفتند و در طولا رسوی پلیس روس مورد تفتیش قرار گرفتند. بنا به نوشته مسکوفسکی کامسомолец در میان افرادی از روسیه رانده شده زاده‌های تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ارمنستان بودند. با قرار دادگاه به همه آنها برای 5 سال ورود به روسیه منع شده است. یادرس می‌شویم هفته پیش در تالار در روسیه نیروهای پلیس یا آمان روسیه وارد محفل به شرکت مهاجران از آسیای مرکزی شده به تفتیش آنها شروع کردند. پلیس در خبرنامه‌اش گفت که در این مراسم 620 نفر شرکت داشته، در نتیجه این رید 10 نفر را بازداشت و بازپرسی کردند. کنسولگری ازبکستان در کراسنویارسک در واکنش طلب کرد به این عمل پلیس روس بهای حقوقی داده شود. وزارت معارف و علم تاجیکستان از والدین خواسته است در صورتی از نرخنامه معین شده بیشتر طلب شدن پول کتاب در مکتب‌ها به این نهاد مراجعت کنند. وزارت نرخنامه فروش و اجاره کتاب‌ها را در صفحه فیسبوکیش نشر کرده است. هر سال با آغاز تحصیل موضوع کتاب‌های درسی در کشور داغ می‌شود. امسال والدان در این مورد چی میگویند؟ در گزارش همکاران ما علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله ببینید. این مرد بیشتر از 50 کیلومتر راه را طی کرده به دوشنبه آمده است تا برای نبیره‌هایش کتابی درسی خرد. میگوید در مکتب نبیره‌هایش در ترسونزاده مشکلی نورسایی کتاب باعث شد که او به اینجا آید.
نمای کتاب بسیار قیمته با بسیارش یافته نمیتونیم. من از کافته همینجا هم جای یافتم یک کتاب رو یافته نمیتونیم. با به کتاب مکتب دو نمیموند. مکتب تعمیر کرده نمیتوند. همین خیلی عذاب ده. این کتاب را با نرخ 35 سومونی خریده است و در جستجوی دیگر کتاب هاست. ما همین لیتراتور دا اومدیم یکم چسب در کار یادش گرفتگی ما اینجا مجبورن که هر دوش باید بار دیگه خریم هر دوش میفروشیم میگه بعد همین استوریا ریلیگه تاریخی چی میشه وای نیست من همه جای کتاب عادی همین تکنولوژی کسب هنر نیست من یافته نمیدونم تا تاجیکش نروسیش در مکتب من همینجا اینجا مکتب دارم نیست من کتاب مغازه دارم хушвақтов ба 310 сомонӣ барои набираш 8 китоб харид ва боз чанд китоби дигар бояд пайдо кунад. волидони бархе мактаббачаҳо дар душанбе мегӯянд бо нархи нисбатан арзон барои фарзандонашон китобҳоро дар мактаб ба иҷора доданд ва дар поёни сол онҳоро бармегардонанд. ин зан мегӯяд барои иҷораи 19 китоб 180 сомонӣ додааст ва чунин нархгузорӣ барояш муносиб аст. چه میریم کتابا میخریم قیمت این خوبایکی میگیریم با میسپریم آخر سال دا میسپریم. вазорати маориф арзиши аслии китобҳои дарсӣ ва нархномаи иҷораи онҳоро дар саҳифаи фейсбукиаш нашр намуда аз сокинон даъват кард дар сурати аз ин нархнома зиёд талаб намудан дар мактабҳо ба вазорат муроҷиат намоянд. нуқта намунад ки бо ҳатмӣ шудани дарс умуман таҳсил дар синфҳои 10 ва 11 талабот ба баъзе китобҳо зиёд шуд аз ҷумла китобҳои равияи дақиқ китобҳо норасоӣ ба назар мерасад. албатта яке аз сабабҳое ки норасоии китоб ба миён омад маҳз ҳамин мебошад ва дигар албатта дар маҷмӯъ бо зиёд шудани хонандагон ҳамасола ҳудуди 100 000 ва зиёда аз он хонандаҳо дар миқёси кишвар зиёд мешавад. албатта эҳтиёҷот ба китоб ба миён меояд. фиристода шудани китоб ба мактабҳо ба дархости бахшҳои маорифи шаҳру навоҳӣ низ бастагӣ доштааст. дар муассисаҳои таълимӣ албатта норасоии китоб вуҷуд надорад балки эҳтиёҷот ба китобҳо мавҷуд аст ки ин дар заминаи он ба миён меояд ки раёсат ва шӯъбаҳои маорифи вилоят ва шаҳру ноҳияҳо дар аввали соли хониш бояд ки он омори дақиқ ва муайяне ки хонандаҳо ба китоб эҳтиёҷ доранд ба вазорати маориф барои ҷумлаи тоҳистон пешниҳод кунанд. масъалаи норасоии китобҳои дарсӣ ва нархи онҳо дар гузашта низ нигарониҳоеро ба миён гузошта буд. тибқи иттилои расмӣ дар пайи дастури раисҷумҳури кишвар дар бораи пурра таъмин намудани мактабҳо ба китоб вазорати маориф тасмим гирифтааст то охири соли ҷорӣ 9 миллиони 154 ҳазор нусха китоби дарсиро чоп намуда дастраси муассисаҳои таълимӣ намояд. бо амалӣ гардидани чунин тасмим маълум нест мушкил то куҷо ҳалли худро меёбад. ҳарчанд масъулони бахши маориф дар ин бора хушбинанд ва падару модарон ҳамонон нигарон. президенти қирғизистон Содир Ҷапаров дастур додааст ки лоиҳаи ислоҳи қонун дар бораи баргардонидани ҳукми қатл таҳия шавад. Аскат Алагозов сухангӯи президент рӯзи 1 октябр гуфт гап асосан сари онҳое меравад ки ба ҷинояти озори ҷинсии кӯдакон ва ё куштори занон даст мезананд. ин тасмими раисҷумҳури қирғизистон дар пасманзари қатли як духтари 17 сола гирифта шуд. ҳодиса дар вилояти Сиққул рух дода дар ин кишвар сару садои зиёде ба по кардааст. айсулу рӯзи 27 сентябр нопадид шуд ва пас аз чанд рӯз ҷасади ӯро аз дараи бум пайдо карданд. бо гумони куштори ӯ як сокини 41-солаи Бишкек боздошт шудааст. бино ба фарзияи тафтишот мард айсулуро ба мошина шинонда ба боғе мебарад ва таҷовузу қатл мекунад. Содир Ҷаборов ин қазияро зери назорати шахсии худ гирифтааст. қирғизистон соли 2007 ҳукми эъдомро манъ кард. пешниҳодҳо дар бораи дубора баргардонидани ин дар кишвар чанд сол боз садо медиҳанд. ва дар ин қисмати барнома бахши як рӯз дар таърих бо муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ дар рӯзи 2 октябрро мебинем.
2 октябр дар зодрӯзи пешвои ҳаракати истиқлолталабии ҳинд ва муаллифи фалсафа ва стратегияи зидди хушунат Маҳатма Ганди рӯзи байналмилалии зидди зӯроварӣ ҷашн гирифта мешавад. фалсафаи нобазурии Ганди мубориза бо хушунатро бе истифода аз зӯр ва бо ёрии маърифату таълим, таблиғу ташвиқи фарҳанги сулҳу таҳаммулпазирӣ талқин мекунад. мушкилоти мисли хушунати хонаводагӣ ва таҳаммулпазирӣ барои ҷомеаи Тоҷикистон ҳам ошно аст. 2 октябри соли 1937 бо қарори ҳукумати Иттиҳоди Шӯравӣ ҳукми ҳабс барои маҳкумшудаҳо бо гуноҳи ҷосусӣ ва вайронкорӣ аз 10 ба 25 соли зиндон боло бурда шуд. баробар бо ин ҳукми қатл ҳам ҳифз шуд. бар асоси ин тағйирот ба қонуни ҷиноии СССР ҳазорҳо сокини ин кишвар аз ҷумла дар Тоҷикистон бисьёр вақт бо туҳмат ба ҳукмҳои сангину ноодилона маҳкум шуданд ки дар таърих бо номи саркӯбҳои сталинӣ ёд мешавад. 2 октябри соли 2009 мақомоти Покистон гуфтанд раҳбари ҳаракати исломии Ӯзбекистон дар манотиқи қабоилии ин кишвар кушта шудааст. Тоҳири Юлдош, як сокини Ӯзбекистон, ки баъди қатли ҷумъаи Намангонӣ дар соли 2001 раҳбарии ин ҳаракати террористиро ба уҳда гирифт, муддаии эҷоди ба истилоҳ ҳукумати исломӣ дар водии Фарғона буд. ҳайати гурӯҳ, ки баъди саркӯбҳо дар Ӯзбекистон дар Афғонистон паноҳ ёфт, аз ҷангиёни ӯзбеку тоҷик ва қирғизу уйғур ташкил ёфта як шарики Толибон ва Алқоида дониста мешуд. субҳи имрӯз дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон 1000 рубли русӣ 115 сомонӣ арзиш дорад. 100 доллари амрикоӣ ба 938 сомонӣ баробар аст. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои 2 октябр чунин таъин шудааст. барномаи навиди бомдодиро аз студияи душанбегии радиои Озодӣ медидед. хабарҳои бештарро дар сомонаҳои мо пайгирӣ кунед. худо нигаҳдор.